Hande mugoro. Chwa mwana mudinga mwana. Chwa mwana. Mwanta lejen ko kulema kwa kutañisha izu daNzambi kuda anyana. Chinalemeni mudi kutañisha izu daNzambi kuda anyana. Kutañisha izu daNzambi kuda anyana. Chinalemeni mkuilanei Wana na kukula anavwali kideha hampata ya munu mwishina. Nichiwena chachidiwo anyana mkanda wa ishimu na kushimula nao fumbaku mwana wa anyanya hachidi wa anyanya mulonga chaka kulaye haka mpaka fuma moko. Nichi wena na yakuluka inu mpinji nsangu ya iwahia mwanta wechi Yesu Kristu na kuyikuhwele. Konda chaka kula uchengi ikayikolila hela na yakubula kukuhwela cha inu mpinja katachika kutongo shoka na akuli dehi na kuluka nao chalala kumana mwanta wechi Yesu Kristu di wamfili linshi di jami hakulusu ya kumukuhwelela na kukala chamu nchao. Kuishi enu mkuhanda kwenu himuna dinga kansi. Mwaile nga kusande siku? Nga mwana. Mwaile nga naudiza izu daNzambi kudi? Nadinga naudiza izu daNzambi ku Loloma. Kuloloma? Mwana. Kuko hao kumuna dizu izu daNzambi no mchidi kansi kudi? Ku Chitoko Loki. Ku Chitoko Loki. Yuma dinga naudiza kwena kuna? Tufada kudiza yuma ya kuila ni Nzambi wa lengeli maulu ni seki. Nichi twadizi nawa ni izu da dingi muntu di mwanta wechi Yesu Kristu. Dichi nawa twadizi nawa mwanta wechi Yesu Kristu watufili linshidi jetu wakurusu. Hayuma imwadizi li kwena kuna kumadina kwena kudiza izu daNzambi. Yuma nyi muna sendu mwina sweshi kulema. Yakuya nao mwanta wechi Yesu Kristu wenjili haseki na kutufili yetu wakwanshidi. Okay. Dichi enu mukuhanda kwenu enu mumkwele mwanta Yesu pikara chamu nchenta indikana. Namkwela de mwana. Mulonga chalete sheri eni mumkwele mwante speaker cha mchemu. Nongana dimwe inama minidi mkwanshidi dichinshidi yamina kuntwala kukalunga kufa chanya kwambuka na Nzambi anyaka yejima dichini kumkwela mwante ochi Yesu Kristu nami wamfili nshidi jami hakulusu. Kuijeni mumfweteli Nzambi malanga himwaka ya mwini. Kina mfweteli hela chuma hela chimuko. Mulongati? Mulonga yena mkudi waku ngamwina hana hakulusu wa umanishili wejima wao. Wa umanishili hii? Mwante ochi Yesu Kristu. Wa umanishili ngai? Akufa kuindia kurusu kumujika nukusanga chengi. Chinkenu unsa kufuma mukanda wa Nzambi kumagia shinao yena wa manishiri mudimu wejima ikuna ukengeka etu kufueta uchuma ni chimuko. Dichi mukanda wa Wana chapter 3 na verse ya 16. Na wachasweji Nzambi ukenga mpate ya munu mwishina wa henu mwanindi wa muho. Indi kulonda muntu fuku mukuhelela aitu mwanyaka kabuli kuno. Kulonda muntu na kumukuhelela. Dichi na wachengi mukanda wa Wana chapter 19. Mwanta wechi Yesu Kristu hana akufa chindwa eno huyuma yejima na mwikende izudi ndida dakumanisha wa hoshi ndi kuna chinamani. Nindi chinamani. Chama ni chumani. Wahoshe nindi chinamani to chama ni chumani. Chinamani mudimu wakutwa mwaina yetu wakwanshidi. Mudimu wakutwa mwaina yetu wa umanishidi. Mwana. Tunasageri mwanta Nzambale. Mwande mwana. Chalala mwanta Yesu wa manishidi mudimu wejima wakutwa mwaina yetu wakwanshidi kunshidi jetu. Hakulusi ena wahoshe nindi chinamani to. Kuija mkwechu wa wanampinji ya kuchutira mufukidi ndalelu wa mkwera de mwanta Yesu tahindi kanda ukula biladi ukulekeladi kumkwera mwanta Yesu chuma nchidina kukangesha kumkwera mwanta Yesu nchidije ajana kena de tahindi kanda nei kanda mkwera de mwanta Yesu lelu iruka kunei yana okwati na mulonga wanshidi kudi Nzambi helai uvumbi helai kutwamba helai kuchukana hela chui na ateri kuikala kupula kovaira mvari jeyi Nzambi chinga akufweta uloku wei wanshidi Nzambu akakwinka uloku wei wanshidi ifuku chidaka shikila chalala wambaka mona kuzuwa kwindi mwijada kesi mumukanda wa Roma chapter 1 verse 18 now kudawa abula kumkwera mwanta Yesu kuzuwa kwa Nzambi kudianyichu yao chalala Nzambu akababesha akakwira yuma ya atama yanshidi wakainatila mukalunga nkumni na kumwijada kesi haya yakayejima ilanga lero difukuda wa mwini diuna ateri kubalo mukanda wa Korinda omchiye chapter 6 na verse 2 now lero difukuda wa mwini lero na ateri kubalo muchima weyi na kumkwera mwanta Yesu kubalo muchima china imudi hikuiruka chalala udi mukwanshidi chi udi mukwanshidi kama na udi mukukala dichi kubalo muchima weyi na kudimora ne udi mukwanshidi una ateri kudamu inaku umukwereri mwanta Yesu na nochineli yena wafwetere mkudu we wanshidi weji makulusu amujikiri mwijamu ifuda mchisachu wa saunkiri mkufa mukwereri mwanta Yesu lelu akwamwini Nzambale maokisi yule mkwechu amena.